Ebusian for Hi Ghana SMTVGH. Message or like, comment, subscribe, then no notification so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Honorable Kennedy Ohini Japan, or the campaign echo, yes, Central Region. Now, Central Region honum. The campaign in say the Central Region has been neglected by a year President Akufo-Addo in Dr. Mahamudu Bawumia. And it is because of that neglect, and Tina say I had the seats of MPP or Central Region are depreciating above from crown. Now, we are not in Japan's view. But we have a duty to question for views. And the first question I may say, Honorable Kenny, would you want to say, a sin central and now we are MP Hono Akufo-Addo and neglected wo entina o sorry free sono akunyano sono NDC abejiana enti menyesa because wonkwa unya appointment as board member as a board chairman we yiri mienu enya appointment cheapest authority or now we neti ho. And there cannot be anywhere where Kasa Sin Central or neglecting Akufo-Addo neglecting. Again, who honor can Japan or my who say Akufo-Addo appointment or chair in Nano. Who fear na established the no. And to say who na who to me etnase church rodini in say we appointing ko ha we onko ha. Eba no say na one for Central Region for do and shame. When you know your questions. Eba no say who na uteme uka say who and I would di him na would kai. A certified appointment then then your name you should have lobbied for Central Region for. Finally, unkwa energy sector unya contract in excess of 704 million Ghana cedis. Saskano, emu sign out the bois for more Central Region that they will say oh MPP buy no omusum nya no so faso a ombe ko twama MPP bio. These are questions that Honorable Kem must answer. And if he does not find any answers to it, there are nothing say he has any business making noise and I say sorry, but trying to say any region has been neglected. As we say, yours is to do the campaign, ours is to scrutinize. In the end, the delegates will decide. Let's listen to more argument on this. I'll see you in the next one. Cheers. Metasan. Yes. Woni wana hamne ham. Woni wana woni ye koninko. Erade twepesi wana otaye kwan no. Before Abaho. Woni nefa wo kasa bebu nefa bebu aye. Okun ye timi ku. Brabe Kuma ye ni. Erade se wa ma ye ni obia. Yes, la money. Money. Sana senyum. Aya meka nyina aya na meka edi ama yenya nkasa yeyi ye ho asi wo se ye politicians no adenti na meka sa obi bia woto aba wo ye politicians because denti na ma wo ye politician who decide be bia wo pe na wapa akogina ho enti ukoto aba ukoto ma baby a wo pe say ye MPP no wa choose a MPP na ye politician party eya manyosem ana wo ye obu oman osiesie oman na wo ye oman yie enti wo beka MPP asema etese wo hunu baby a wakwa akogina ne say aha say di adwuma a ye nie
Se wo kwa akoya abusua asem a ese se wo se baabi a megina ide e abusua asem na meka nti aha na megina nti sometimes na me ba me ka bibi se wo beye ebia Bawumia Ekufuado John Mahama ne ade a ye won nsem bi wo no mo a eni kwa se wo de wo ho kohye mu bi ye won niam bi wo ho a ese wo yi wo frim akoya te se wo ye obi a wo ye sofo na wo de adwamanfo okọ a wo gina mu bi ensanomfo okọ a wo gina mu bi osofo no endi mu da obi ade wanim beto fom atietia so because who ko gina baabi na wo ko tu obi fo no asem a wo ka kire wo ne se na se wo kura wo ye dwamamoni wo kura se wo kura me no nyina na nom nsa nti wa asem a wo ka no obefa na agro obefa ne se on fa nya dwuma because wa asem a wo ka nyansa nim ono na nom ono na ehye ono na ebro nti bia na abeka kire no ba se wo ma respect ebem na o kasa na wo mfa wano ntum o ye bibi na wo mfa wano ntum ebem wo hu se wo ye special wo ye soronko enti na de bia me ba me ka bibi se anka odo broni ene ye maame akosua wo ye ye kan se Bawumia memfa ho nkoshe mu bi menkaka bi wo dia ne se ebia wo eye wo fese wo decide wo tirim se bia wo odo broni a hunu se ho na wo gina manu ka wo tirim me mani mpie wo wano de bia se maame kanon eni kwan so mani pie wo wano but se wo kan obi se o ana platform no enipa na ne to ni data enipa na ne ye ne se enipa na ne ye ne se enti wo de kan enya hwe but enya hwe ne kan unu se obi wo no mo o dobroni afa o ye ndc ni obi wo no mo ye o dobroni afa o ye MPP ni but ankofo ni mienu bisa se o mo kan na o mani nsia enti se oba no oba abeka we oba no we so ba abeka we a obo na kofa ntokwa na de ba na de ntitimu ana wo kura wo kan se ana we so se wo kan se na de nchirechire mu bebre ba eni ntinkam me se wo hwa me a odobro ni asem yi ba ye ni me ye maame akosu asem Nkan bi. omo ya MPP fo ya Bawumia fans fo kura mpo na me follow omo kan bi no o se ma me ame nkoso da se me kompa mi ko husi o kan no asema na ma se free ho because mi ko gina ho no mo ayede ya me de ma no baba betum bi abeka bi obi nso tie mi ense ehefa na me ka me nsem akọ sa nkofo ni mienu nso ye awale ni ana obi nso yi se o ye mpena ni ana omo asema ba abusua na wotumi nso betumi afa sa nkofo ni mienu no omo no makasa wo dem ama bibi atwa se nsem o ye mfa metena social media nka and so yen see ye Bawumia yen ye de ho awuram too much and adwuma na nkasa na ye no ye jade ato ho no mo na busa say wo de what decide say wo Bawumia by and anytime dia wo platform no ka Bawumia ho asem na se nipa ba ko bia ka say meto aba ma Bawumia wo tie wo nsem meto aba ma Bawumia busa say 1 year no enipa dodo say na wo betwe wo ma mato aba ma Bawumia ba wo the platform network or yard fofora eye won kwa na wo decide ama Bawumia ho onkan Bawumia ho nsem bia kire obi asase na obeka ye kire no wanko no so adwene na firi hoko eni ntina nka mesre se emma ye mfa ye ho nkohyehyɛ odobroni ni ye maame akosua nsem mu na ye nyi ye ho nya den empe ye ba bi ni nyina de besi bia no ye nyina ye foaso ye nyina ye foaso ye gitum because emra na ye de kasa sisi ya ye kasa ye ntia ban mu enso hwe se ye ntia ban mu hwe ba bi a ekwa akofefa yi se de se Dr. Alhaji Muhammad Bawumia ne Samira Bawumia ana di sika ekwa akoma tankofo yi se odobroni am judge o de koma judge ama judge bu am odobroni on baby akwa akofa de be ye ba beshim enti wo ko create sa de na wo ka ho asem no ehun sombo ba ye wo ne de bebo ye ntimi mfa nkobo obi awabonten but anka wotena wo fie ana nka wo dwene ho anka obenya asem onya asem o ka wo de wo fie ni momu a anka ye better
but ayana nkofo bi empese adum pizza de ono de na asem de yamfa anya adwuma da bi nyansa eni ba akofo tirimu ebia obi wono mo ya abofra wo ya pani ba abofra no betimi aka sem bi a wo fa de ya adwuma wa utimi sa boa ho ama wo abrabo na wo bo no kra wa ye den wa change but se wo ye wa adwen se wuntie obi de batre bia wo de wo de na be ya adwuma ana wo de wo de na betu anamo wa wo bebre wa brabom papa amna kra da wanim a wani beba ahonso no ato sa amna nim because anytime bia wo de wo wadwene and de wo wadwene be kire say ye no wo hunu say eno na ye fa na bibia ni obiem but se wutie we die na wo kekabo ma eno na ma no ye mua na etimi aboa ma wakọ wanim intimesere yenya ye ne ye wuraba womia ye mpanimfo ne bu bebi say chane be chane enso nka ho adwuma ne yenya wie ye afa kura na ne kase no enam kwan mu yeden eba because ye to abayi from 2026 2027 2028 nyina ye campaign time ye campaign intimesere mesere minu anu a mode mo ho akohyehyɛ saa ne manim mo nsan twe mo ho free back na mo mefa mo nka ne tete akwan no na mo ni so na moa ye petumi 2028 kire so pass so said there say MPP ye ba mu because the oman yi koyi na siyasi e be ye din ayenhwe ha ama John Dramani Mahama eni na NDC aban abusa oman we say ya de akọ eni aminomi no chese ye kope ye kan sen forest baby na ye kobo ye kuro wo ho ne ye tena ho enye sa pa de a Ghana enye ye de hwe de na ado danko akufo ado ye mpo a na ye papa no enkofo we ka kire Ghana fo se nye na nka de omu ye ya sise Ghana fo nyina huni anka ye bebo hono mu a ma hono mu aye den atu se ho me meti Ghana menti America menti US Canada na menti UK Ghana na meti ye na say John Dramani Mahama senke bom na so the IP address be chi the anka me de nkomo de be chi me be say ha because yet krom ya yenim de ye nuanom bi ye na mo maba he wan ya na ado danko akufu ado ko hu ye ya wo de 10% e ma Ghana for mo se enye mo ba e de mo be ma ye 5% na 10% ne 5% ndi ene so do Mahama na we na me say wo ye kromfo wo ya tai a obi ma ye 10% wo se 10% na enye anka wo ba ye no ma ye 45% and 50% ni enwu sampa na ado danko akufu ado de no oye no dwirimudie kata ahyese bi wom ba wo mo ba ye no ba beti so enti se wo ye o mampani abusa ho se adwene na wodi bu o man na wai wan kasa busa ho ansa no akobisa obi wan kasa busa ho ansa ne aka kire wo because se wo ye o mampani a wo se wo na wo ye daache papa wo ba sisi Ghana wo ba chise Ghana yie dia ene se nhye ye wo ye pa na ade ba che Ghana de ene Ghana wa mane hunu Ghana wo say ye mu papa Ghana et say Sodom ni Gomorrah no eja dam ehye na ye wo mu na ye ho oden ye ne eden nya sa de anka sa am nke adane nso ya adane nso adenti ne yete ye memu na ni Ewurade Yesu ena me kaya na me ra ho me ho na ado danko akufo ado yeserew ensembo ne bia nkofo kan ye na dane no bia ma o men ye papa wo na betimi ayi free esu obi antimi yi nti yeserew hu mamobo na bia kwa to o mani mu ai na so ka se udi John Dramani Mahama ne na aban ya wa o man ne bebo o man ne be hye ba hunu se yenso ye wo ma ne gya ye mfom so ache ye papa yeserew gya ye boni bia ya ye bia gya ache ye
ensemboni bia Ghana for kafa wo ho na enya no kro wura yesrew ye konkoto dwanima yesrew fa kye na me dede bia de mesra se na na do danko akufo ado ne yewura ba omi ade nyankopon mo omo dankwa na omo ntena se emma afoforo metro wo mo because sen papa we obi nkasa se mra no adane abutu Ghana ya hwera de kese esi nyankonfo bi omo besua nanamon na beda ho no mo amanchirima so abehwe so asua God's papa no owo adwen papa enye bi ni John Dramani Mahama na ototo papa so no Ghana for ye ka kire Ghana for say John Dramani Mahama ye hu na mamu open oba first one ono oba ye 214 she said there 419 waka kire mu bra ye election say if free education ye 419 na nya so ka say na do danko akufo ado free SHS na ye 419 o se wono oba ye 419 free SHS no dey brew ampani ampo ba o dey brew won so waje enne school fees anan nkofo uku ai na do time na wuntu ana na wutu ampemwanim enne John Dramani Mahama ye hwe ayi ye kan sen akoya na nanim so ha sa be nwotwe nkwan ayi ye fensen o de bonidima me bonidima Ablakwa. Dabi kwase ya o mo se o ye lawyer nso oni asem dey. Ayi, Sami Jamfi ana. Me Jamfi. Na me se Sami Jamfi dey on. Ne bra wo be bra wasase we so no. Wan hwa. Obey mo bossing wiase ni panyina chapo dem. Edun patrol can drones never anu simayen. Yes no. Hwa. Which are the second round. Ya kan doctor 170. Yo, Mate. Ma menka drones so sem kakra. Minua ba enya mwanwa se John Dramani Mahama ne na aban se drones no mu ye free ho. Because omodi nkan se ade ne dada. Oma kan semfu afade ombesi den na omahu ni wisu omahu ni wisu na wu kura se ni ofri kokko ase abakurom na wa wuti kurom oda dada wo ye den kura obetim de ne ho akompe wontimi ye wura ba wo mi ono obaye